Dritan Abazović je crnogorski premijer, mladi Albanac iz Ulcinja, bosanski đak jer je završio politologiju u Sarajevu gdje je bio vrhunski student, nagrađivani student. Utoliko nije jasno što mu bi kad je došao u Srebrenicu na obilježavanje godišnjice stradanja i u svom govoru odjednom počeo pričati da tamo nisu ubijeni Bošnjaci nego ljudi. Meni se čini da je on htio izvesti nekakvu bravuru jezičnu, u krajnjoj liniji kad govorimo o ljudskosti, naravno ljudi, ali što znači ljudi? Čovjek je čovjeku vuk, davno smo rekli, i postoje neljudi i nečovjeci, jeli? Prema tome mi moramo jasno govoriti ono što se dogodilo, a on je možda zbog svoje mladosti, jer je mlađi od 40 godina, se pogubio. Sutradan se ispričao, dakle, kažem, ne vjerujem da mu je bila namjera da kaže to što je rekao i to je grozno zazvučalo. Napadnut je sa svih strana, već 2-3 dana traju ti napadi. Kažem, želim vjerovati da on to definitivno nije mislio. Zašto bi mislio? Naime, mi moramo jasno reći da u Srebrenici se dogodio ne samo ratni zločin, nego i genocid. To su potvrdili međunarodni sudovi. Dakle, jedna nakazna politika i jedna nakazna vojska je provela tu politiku, srpsku politiku, agresivnu politiku 90-ih, gdje se imala nekakva ideja da se svugdje gdje je barem jedan Srbin proglasi to srpskom zemljom i da se u mnogim dijelovima gdje su živjeli drugi ti eliminiraju. U ovom slučaju zaista to je provedeno radikalno, ubijeno je na tisuće muškaraca, Bošnjaka, muslimana. Dakle, cilj je bio eliminirati te ljude zauvijek, da nikad više tamo ne bude Bošnjaka, muslimana, jer zašto bi neko tako temeljito ubijao na tisuće muškaraca, i to ne samo odraslih muškaraca, nego i djece. Budući da je tu sve jasno, nemamo dalje što razgovarati i moram reći da mi se želudac okreće od onog balonje Stani Vukovića ili Dodika ili ove hrvatske bratije po Beogradu sa Vučićem, Brnabićkom, Šešeljom ili Dačićem, koji propagiraju nekakvu priču o tome da ako se kaže da je to genocid koji su počinili Srbi, da je to nasrtaj na sav srpski narod. Ne, nije istina. Činjenica je da nisu svi bosanski Srbi ubijali po Srebrenici, niti svi Srbi iz Srbije po Srebrenice. Dakle, ubili su neki nakazni Srbi, neki neljudi, neki koji očito ne razlikuju dobro od zla. Isto je tako jasno rečeno da je to ratni zločin. Ratni zločin je suđen i osuđen. Oni koji su to učinili su presuđeni. Nažalost, glavni kapo je imao ludu sreću, na moju nesreću, da bude u zatvoru i da tamo doživi srčani udar i da ne bude nikad osuđen kao ratni zločinac, iako svi znamo da je to bio ratni zločin. Ja ću još jednom reći ono što sam 1000 puta rekao. Ne može nitko u moje ime činiti bilo kakve zločine ili još strašnije. Dakle, genocid je daleko strašnija stvar. Sam ratni zločin je strašan, ali ovo je zaista bio genocid. Dakle, ne može netko pokušavati to činiti u moje ime i tvrditi da zato što smo on i ja iste nacije, ili možda čak i vjere, doduše ja sam ateist, ali pripadam tom nekakvom krugu kršćanskom, pa ajde, jeli? Dakle, on se pozivati na našu zajedničku naciju, na našu zajedničku vjeru da bi činio zločine. Utoliko niti jedan zločin ili genocid ne može biti leno bilo Hrvata, bilo Srba, bilo Bošnjaka, muslimana. Zločin i genocid pripada onom ološu i šljamu, onom otpadu od ljudskog roda koje ne zaslužuje hodati po zemlji. Ti su ljudi suđeni, osuđeni, presuđeni,
a kamo sreće da ih nikad nije bilo, da nikad nisu postojali i da nikad nisu počeli provoditi politiku koju nažalost i danas u Srbiji provode, i to, kažem, nije nikakav nasrtaj na Srbe, zašto bi bio? To je nasrtaj na jednu nakaznu politiku. Utoliko, da se vratim na tog Dritana Abazovića, njemu nije lako u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je neprestano politički nered. U Crnoj Gori se bore Crnogorci jedni protiv drugih. Ja sam prije nekih 35 godina bio igrom slučaja u Crnoj Gori kod nekih ljudi koji su me primili. Tad sam prvi puta shvatio o čemu se radi, kakve su tu tenzije. Dakle, opet imamo agresivne Crnogorce koji se smatraju srpskim plemenom, koje obilato podržava i gura Srpska pravoslavna crkva, i onda se događaju neprestano neredi naspram onih drugih koji se smatraju Crnogorcima i koji ne žele biti nikakvo srpsko pleme ili nekakvi srpski sluge. Dakle, ljudi moji, saberimo se, shvatimo da nacionalne politike mogu učiniti samo zlo. Ne može biti dvorišta u kojima ima samo jedan kabadahija, to je nemoguće, to nigdje na svijetu ne postoji. Svaka država na svijetu pokušava štititi i ono koje je nacionalna manjina i koji je manjinska vjera i daje mu nekakva prava. Dakle, dopustimo drugim ljudima da žive, ali naravno postavimo i neke ograde. Ne možeš ti biti manjinac pa nametati većini što ti hoćeš, što ne dolazi u obzir. Ali kažem, pokušaj da ti nasiljem, najgorim zločinom, genocidom nešto dobiješ, pa naravno da si zaslužio eliminaciju iz ljudskog roda. I kažem, žalosno je što i dan danas ima nekih koji smatraju da je to ispravna politika, i isto tako me duboko vrijeđa u Hrvatskoj da neki s takvima jaranišu, da im neki takvi trebaju za prijatelje, da oni zajedno vode nekakvu politiku opet protiv nekog trećeg naroda. To je nedopustivo, to je odvratno i prije ili kasnije mi ćemo, neki od nas koji takvu politiku vode, zato i snositi posljedice.